tes. Om Swastiastu. Oh, dereng wenten saneraos nggih. Oh, sampun wenten sane nonton. Nggih, Om Swastiastu sareng sami semeton titiang sane sampun nonton video live ne puniki. Sanemangken ring Rahina Raspati pinangal 11 Juni kalih tali doang ase titiang jagi ngwacen cerpen basa Bali. Puniki pinake program saking suara saking Bali. Santukan sapunika titiang ngaturang suksema majang ring semeton titiang Putu Supartika sampun ngicen titiang lunas galah nyarengin programe puniki. Ring rahinane mangken titiang jagi ngwacen cerpen basa Bali saking semeton titiang sareng semeton titiang taler Mo Dewayu Charma Citrawati. Cerpene puniki kawedar ring majalah Sastra Bali Burat Wangi. Nah, niki majalah nyane cerpen sane jagi wacen titiang rahinane mangkin kawedar iki ring majalah puniki. Inggih santukan sampun galah titiang kawitin ngwacen cerpen utawi Satwa Cutet saking Mbok Dewayu Charma Citrawati sane memurda mepasahan di Bukit Pasah. Suba seken pesan kenehne dadap lakar cerai. Mepasahan ajak kurenane luh sungenge. 6 bulan metunangan sebagai pesan. Pekedek pekenyung tusing tain miagan. Dadap merasa cocok ajak luh sungenge. Jani subet lung tiban nganten, dadap sube mad nepokin kenyamne, mad nepokin raosne, mad pesan nepokin kijapan peninggalane. Cutetne mad. Liu timpalne takonine kengken carane ngorahang ngajak luh sungenge dewekne dot pesan cerai. Orahang dogen cai suba ngelah nak luh len pragat suba ketut rata elah ngemang jalan. Pedalem sinah suba iya ngeling siksegan. Dadap mesaut saha nyiup kopi ane nu mlupug andusne. Bah ngudiang buen cai ngerambang iya ngeling apa kedek. Kone suba med pesan hidup aja iya. Ngudiang ngelah rasa pedalem. Buen ketut rata nyekene napang seken kenahne dadap. Sing jeketo. Icang masih lakar jelek ngenah. Tusing ada icang lah nak luh len. Nyana nortane dipisaga lakar ngempengin kuping. To sangetang. Men kadek murni nyento. Ketut rata ngejitin dadap ane nyangetang nyebeng. Subeliu anake ide hina tetimbang. Makejang ngorahang lamun benahne dogen ngraos. Kewala dadap nu ngelah rasa jejah. Jejah nepokin kuranane ane suba telung tiban ajak hidup. Nata entes lan panas di umah ane ban nyicil entung ngeling. Nah yan indik tresna
Nu ya tresna jak kuranane cara pidan dugas metunangan. Abedi tu sing ilang tresnane. Kewala dadap nyah pesan nepekin kuranane ngeling. Lamun suba ngeling, kewah pesan lakar ngendepang. Lingne suba ngai basangne senam kanti nagih ngutak. Awakne prajani genit lamun suba nepekin kuranane ngeling. Nak ngudiang putu nagih cerai. Mendadap seken nakon pianakne ane paling kelihen tu. Tiang subat tusing demen hidup aja iluh me. Cutet pesawat mendadak tua hamun tuan. Mad. Ngudiang keto. Apa neng ranang? Mapan tusing pesan ada kenapa-kenapa. Adin ada kene nagih cerai. Kanti mepecuk alis ne mendadap ningah pesawat pianak ne buka gitu. Sing jenada me. Uli 6 bulan suwo dengan nganten subodot pesan cerai. Ia nindek kenapa? Kewoh tiang raosang. Nguntul sedih dadap nyautin petakon memene. Mara 6 bulan suba nagih cerai. Nak kenapa? Kewoh. Dadap tuah kituk-kituk dogen. Kewah kengken. Ilo tu sing nyidang beling. Saja. Suba telung tiban dadap nganten konden masih ngidang lah pianak. Ipidan dugase metunangan. Suba ngelah pangrencana lakar ngelah pianak pat-pat. Apang setate rame tur uyut jumah. Jani di subane nganten kaleng ke papat. Abisik dogen konden ada lekat bano. Sakewala tuseng jadadi bes melehang loh sungenge. Yang nange ngelah pianak. Mesari dogen suba mepasahan. Yan suba petang. Dot pesan loh sungenge ngelut kuranan. Dadap ngaku ongkeb. Ibo kebus. Laut melaib ke sisi. Ento yan masan kebus, yan masan dingin, misi hujan gelut ngaku limane loh sungenge nyom ngai awakne dingin. Nengkul dadap ngulung saput tusing dadi gelut. Kaden kuranan caine jegeg, polos, buen misi selag pesan megarapan jumah. Ngudiang cai nageh cerai, madi caluk timpal kantorne metakon. Ao, dadap manggutan. Bah, menak kenapa? Liu tetagihane. Sing polos ya, cai sing ngerti cutetne mad. Sing ngerti kengken. Madi caluk metakon buen kerana sumingkin tu sing ngerti. Apa buen tu sing pesan tain metemu ajak kuranane dadap. Icang sing demen ling ne. Negah-negahang tabuh raos ne dadap mesaut. Kenapa yan kuranan caine ngeling? Pesu caleng. Kedek ngikik made caluk nepukin timpalne stres. Jelean teken pesu caleng. Buen negahang tabuh munyine dadap. Bah. Sinah subelamun kuranan caine ngeling. Pesu yeh mata ao. Bah, sinah subalamun kuranan caine ngeleng pesuyeh mata. Sumingken demen made caluk nyandenin ningehang tabuh munjene dadap negah-negah. Tuseng jesuot lakar plegendange. Apa yeh matane merupa geteh cara di film mantuane pebalih cang dibi. Jelehan ken yeh mata geteh. Dadap. Tegarang alih malu cara apang cai sing kanti cerai. Ngalih jalan cerai mula kewah. Apa buen tu sing ada kengken. Pakene timpalne ane suba gedeg. Sing cutetne icang lakar cerai. Dadap ngedebras megedi. Yen telak tekango loh sungenge mula jegeg. Kulitnya putih kedas pesan. Kanti cara artis-artis Korea nih sedang ngetop jani kedas nih.
Bokne sama lantang, pengadagannya lanjar. Tu sing ada jelek ne. Megapan di jumah selag pesan, tu sing taen bango umahne daki. Tu sing pesan taen meideh-idehan ane meendahan. Polosne cara ngudiang dogennya. Orahen kengken masih pasti ke manggotan. Ya diastun polos. Subet tebaga yeni ngajakin cerai pasti ke ngeling. Sinah suba ngamuk. Nyen anak lo hane sing sakit ati ajakin cerai. Ngenahang dogen suba jering bulon kalong ne. Ya diastun mekejang sing ngemang krana mekejang anake ngorahang dadap mula agat pesan akatan lo sungengi. Agat apa ne? Beli putu dogen ngorahang agat tiang tusing badah. Tusing je beli dogen mekejang anake ngorahang agat yang dadi deh deja kanti cerai. Mani tusing karuan kar makatan anak loh cerai loh. Putu tatit misalnya dadap seken nutin dadap apang tusing cerai. Depang suba beli. Tiang adena sing nganten buen. Ipidan duga sekonden metunangan ajak lo sungengi cai kanti paling mapinuna sapangengalap peken jodoh. Kanti ngalih balian. Kanti ngorahang nenung. Kanti ngorahin nenung. Putu tatit saut anden. Dadap sumingkin nengeng. Ne subau lian balian kepuh totonan. Dodogen kemu. Tuseng je cara kene hidup tiangnya beli. Bah, dona keng ngeraos buka keto, beli masih ane nujuhin putu apang kemu, karena tawang beli balian kepuh suba ane paling si dena. Urut-urutnya tundun misalnya ane gedag mareng ngeraosang balian kepuh. Dadi anak muani paling kelehe suba keleh mayusot long dasat lu mekejang suba nakonin. Buen pidan lakar nganten. Sebilang kundangan, sebilang melali dijodogen takonina buen pidan lakar nganten. Mula uli mara bisa nujuhangan encen madan nak lu jegek, dadap tusing taen ngelah tunangan. Liu demen ajak nak lu, sake wala tusing ada nyak lakar aja ama tunangan apa buen nganten. Ditu ya jengah pesan. Mailahan ngalih balian, mailahan mepinunas, mesesangi apa ngidang lah tunangan. Bah, ne ada ne nekepin panunggalang semarene, ngeregeh balian kepuh ngacap ngisiang dupo apa pesel. Si sirop, puna piang mangkin jero balian. Tiang sampun dot pesan nganten, ngejar dadap mareningeh raos balian kepuh. Nah cening, debuen metakon yen ane nekepin. Mapan cening suba mai, sing buongan cening lakar man jodoh. Bapo lakar ngaliang. Mekenyam balian kepuh, saha mejujuk nyemak bungka laut memantra. Cakti jero balian, mangkin sapun api. Ne ada yeh bungka telahang. Antosang buen telung bulan, ado suba nak loh lakar ngalih, ento suba lakar ajak cening nganten. Petemon ceningnya kajak kauh tanggun desa. Melahang aja de pesan sakitena yen cening ngidang nganten aja anak luh ne tusing je kanti kewah cening megai pasti keman rejeki tan pegatan. Cek lega pesan kenah ne dadap duga sento kerasa tes pesan kenah ne maro rahango subelakar teke anak luh hane lakar nyak dadi kurenan ne. Sedang wai mejalan dap-dap ke tanggun desa, apang nepoken anak loh hane lakar dadi kurenane. Apa buen tegal bapane mula di tanggun desa, elah yo melali kemu. Ya diaston ibi puane tusing pesan nyak ketegale ulian le.
Tulung bulan suba dadap ngantosan konden masih ada anak loh buko rahange ajak balian kepuh. Teka uli megae, nyelanang pesan dadap ngalih jalan, mulih apang liwat di Tegalne. Sepeda motornya adeng-adeng pesan menjalan, dadap suwir-suwir nyaruang kenyal. Ngenehang megenap, angin ngesirsir ngeberang donting ane subetuh. Tegal ting di tanggun desane ne mula sangat ngetisin. Tiang ane tumbuh suba gede tur tegah-tegah pesan ngeranang tes pesan mentas apa buen tengai tepet kene. Dadap paling demen mai apa buen ora hanga di jalanen ne suba ya tongos metemu ajak jodone. Beli paling kipakane dadap ningahan ada nak ngauken uli dori. Toleho di sepione ada nak lo ulap-ulap. Nadak sara dadap mereren, mekipakan tur nlok tekang. Anak lo mekamen bunga-bunga mebaju selam cegeng pesan. Mirip ulian bas kelangan kanti keliwatina anak lo totonan. Ene subane lakar dari kuranane, suba pasti. Lo uli dija. Tengai keni mejalan pedidi, takut-takut bani dadap metakon. Tiang antosan beli suba dini, suba mejanji mara nyidang metemu, lo sungenge mesaut alon saha mesemulek. Sekan, beli meklo suba ngantosang, mai menek lo aja ke melali. Tuseng nisi PDKT cara anak bajang-bajangnya jani dadap metunangan. 6 bulan suba kerasa mekelo metunangan, lantas ajak ke dadua nganten. Nganten mau pecara jangkep, mekejang kramane undange, misi ngupah wayang, drama, miwah joget. Liang pesan kerasa kenahne dadap, apa buen di subane nganten, dadap menek jabatan. Gajihne gede, suba dadi bos. Enggal yang idang beli mobil, tur nyicil rumah apang tusing ngajak mulih. Sajo buku raosne balian kepuh, loh sungenge subane ngawinang agatetan pepegatan. Kene dogen tu. Lamun sekan kena cerai, ajak melali ke Bukit Pasah. Liuan ke ngorahang, lamun ngelah kenah lakar mepasahang ajak tunangan utawi kurenan lakar nyidang ditu. Sekenang ngeraosan malu, alus-alusin ngeraos. Putut tatit ngemang pejalan apang dadap suud stres. Sekan keto beli. Sekan. Timpal belinya suba metunangan limang tiban ditu suba nyidang suud. Nah, lakar aja kamu. Lo sungenge demen pesan atine ajak ke melali. Apa buen sesukat nganten konen pesan tayen ajak ke melali ajak kuranane. Di jalannya tuh sing siap-siap lo sungenge ngeraos sulian angob de teken sekancan ane ada di jalannya. Cara buto tumen kedat, dadap tuah siap tuseng nyauting nang abuku. Di subane nekat di Bukit Pasah, rame pesan anaknya melali kemu. Ada ane kemah ajak timpal-timpal ne, ada keluarga. Ane negak-negak bekedekan sakewala mula tuseng ada anak mepesangan kemu. Pasti ke ajak keliu, suba ketah anak yang raosang, tuseng dadi ngajak tunangan utawi kurenan pedaduanan ke Bukit Pasah. Lamun ada ane ngelah kenah mepasahan, pasti ke sekan mepasahan. Dada paling ngalih tongos negak, apang pedaduanan. Apang ngaluh ngeraos. Lo sungenge demen pesan tusen ngrungu teken kuranane ane suba semik lecad ngenehang reraosane ane sangat kenehang. Beli. Kayak ngulang tahun beli nek,
Jalan mai buen, ajak ke ngabed dedaharan dedamanan beline, dini ragam liang-liang kayang to, subepao masih beli buena bulan. Kedek nentu ngenyohin, tusing nyidang dadap mesaut. Enu dadap ngelah rasa pedalem nepokin kuranane benjep lakar kalahino di subane ngeraosan isin kenahne. Lakar lah sange kenahne ngalahin lo sungenge ane sube pasti tusing je manusia cara dewekne, manusia cara anak kelen ane mekedekan di Bukit Pasah. Dadap ngeden-ngedenan bayune, apang nyidang raos, apang tatas pragat mekejang ane ngebekin kenahne. Sebilang petang tusing pesan yetis mesare ulian kuranane. Jegeg ya saja jegeg, polos mula saja polos. Sakewala lengne ngenyohin. Ipidan dukas metunangan tusing taen miagan, liang state bagia kerasa, cara disuargan rasane. Di subane mekurenan maro buen mewali nyalanin hidup. Hidup ane sekan-sekan. Hidup ane tusing je ada suka dogen, misi ada duka. Ada liang, ada sebat. Loh sungenge tusing pesan taenyak ajak ke pesu. Pragat ngoyong jumah dogen. Liu pesan timpal-timpalne dadap nakona. Ane jen kuranane. Kanti caca ada ajak timpal-timpalne oraha ngejejah ngajak kuranan jegek karena tusing bani mesanding. Sakewala subek kengken nglemesin. Loh sungenge pragat nagih jumah. Mersehe numah ane subek kedas kanti tusing ada daki mekeber nanga keprisan. Yan melali kone ajak kada dua dogen marenya. Yan suba metemu ajak nak len tusing pesan tanya bareng. Loh, manjo seledan ajak ke melali. Melali ajak dua beli. Sing kundangan, sik bos beline. Diolas bareng loh. Ne bos beline ane lakan nyidang menekan posisi beline di kantor. Lak beli lamun pendidik kamu anak mekejang ajak kuranan. Tuseng, tiang tuseng nyak bareng, tuseng perlu bos beli nento pasti ke beli menek jabatan buin. Loh, dah je gitu ajak beli. Pejangang beli di tongos di kantor, mekejang timpal-timpal beline nyacatin beli. Loh, depang dogen beli, derung wange, tiang kuranan beline ane ngelas wadarman jumah. Beli tahang alih gai, do misi lebihan tetagian, loh sungenge mesaut sigug nagih megedi. Aluh pesan bibih loh mesaut. Kuranan tusing jestate jumah dogen ngoyong loh. Mekamen gantung, mebaju kebaya, subecara pembantu tepuk beli loh buka jani. Tegarang pesu kapah-kapah, de jumah dogen mesekep. Kija-kija ajak beli loh sing nyak, yen metemu jak nak rame, kanti mulih mebakti mulih tusing pesan tainnya. Dadap subegedeg tekekang pesan ngisiang limane loh sungenge ane nagih megedi. Cutetne tiang sing nyak, loh sungenge ngeling gerong-gerong, ling neng ngempengeng kupeng. Angjut dadap nepokin kuranane ngeling buka gitu. Tak kepina kupingne krana ling neng nyakitin kuping. Tusing to dogen buen misi gas-gas kes-kes kutone mekacakan mekebar mailahan. Serabulun kalongne dadap nepokin. Kutune gede-gede pesan mekebar mekacakan. Dadap jejah melaib. Uli sesukat ento tusing pesan ya demen nepokin kuranane. Kedag mencampur jejah. Peliatne dap-dap paling ngenehang kengken carane ngeraos. Kau kena lo sungenge apang negak di sampingne. Limane ngejar ulian jejah. Jejah lo sungenge lakan ngeling. Bepastika ngeling. Ini lakne aja anak leanan. Pastika medingahan lingne. Jelean teken anak kerik-kerik lakar keras ne. Konden buen kutun ne. Sing jenya ajak cerai lo sungenge pastika mediolas apang ajak buen. Aduh, kewah mula megatin tresna nak lo. Lo sungenge negak.
Tusing pesan yidang ngkebang demen natine maan melalui pedaduan. Dadapnya ngetang ngejar, awak ngetor, bibehne cakat. Sakewa tangkahne subebak, tusing yidang buen lakar na nangisin kenahne. Loh, munyin dadape ikis pesan kan tiang pahangangin. Kengken beli, lo sungenge meki pekan noleh kuranane. Kene dengeleng nah lo maki pekan dadap noleh lo sungenge subecara di film-film aja kedaduo saling toleh. Nak kenapa beli tusing lo buen lo sungenge nyekenang beli dot cerai suba tusing ngidang hidup pajak lo buen pemuputne pesu masih munyek itu. Dadap tusing bani mepeliat noleh lo sungenge ulian pedalama masih pasti ke sakit pesan kenahne. Seken beli nagih mepalasan ajak tiang. Alon petakone lo sungenge buen nyekenin. Seken mesaut ngejar. Nah, sing kengken beli tiang tusing pesan merasa rugi lamun mepasahan ajak beli. Lamun suba beli ngelah kenah keto, tiang lakar megedi. Mekejang ane gelahang beli masih lakar abet tiang. Nah, lamun suba keto, tiang lakar mulih. Bengong, dadap bengong. Tusing cara kena hanga, aluh pesan. Loh sungenge laut megedi, mejalan adeng-adeng tusing jo misi metolehan kuri. Dadap nu tengkejut, kenahne ane tunibak jani saya nangsak. Angsak ulian loh tur las pesan ngalahin dewekne. Antem metangkahne ulian besesek. Tan nyidang nanggehang deres ngetel. Dadap ngeling gerong-gerong kalahin kuranan. Inggih puput asapunika satua cutat utawi cerpene puniki satua cutat sane memurde mepasahan di Bukit Pasah kekawian sawitran titiang timpal titiang Mok Dewayu Carma Citrawati. Suksema semeton titiang sarang sami sane sampun nonton titiang iwawung wacen cerpen bahasa Baline puniki. Dumugi benja wacen cerpen bahasa Bali. Dumugi taler program ngwacen cerpen bahasa Baline puniki preside nglantur selanturnya nih kangyang bahasa Bali ya. Bahasa Bali titiangnya agak masih niki. Nggih asapunika malih pisan titiang aturang suksma banget majang ring Supartika, Putu Supartika taler suara saking Bali. Suksema taler majang ring Mbok Citra untuk cerpene sane sampun wacan titiang wau. Taler niki majalah silih sinunggil majalah sastra Bali bulat lunas majalah puniki dawa kuentan kegiatan ring Balai Bahasa Bali ring Denpasar. Akeh pisan ring majalah puniki wenten satua cutat taler puisi sane becik pisan sane kekawi oleh sastrawan Bali sane ngaryo sastra Bali modern. Nggih. Asapunika aturan titiang rahina mangkin pinake penguntat atur puput titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.